Da, znam, vjerovatno malo vam čudo izgleda. Ovdje sam stavio postave Lila i Zvezde i jedni drugi će igrati u sistemu 4-2-3-1, međutim magneti su malo drugačije poredani. Ima jedno jako dobro obrazloženje vezano za to i šta će konkretno oni raditi u igri, a šta bi Zvezda trebala da radi u igri kontra toga, da izbjegne određene probleme koje oni žele da uvuku protivnika, tako da o tome ćemo pričati ovdje naravno, a moje pitanje za vas na početku glasi da li Zvezda može da dobije Lil? Pa naravno da može. Da li će biti teško? Naravno će biti teško. Da li je bod iz ove utakmice velik kao zgrada? Jeste, velik je. I sigurno da će nakon ove utakmice možemo biti kako zadovoljni ako Zvezda odigra nerješeno. Iako bez druge strane mi smo sad trenutno zaslijepeni sa problemom u kojima se Zvezda nalazi, što je realno, apsolutno. Međutim, itekako i ekipa Lila ima neke svoje probleme koje ćete možda upoznati tek u ovom videu. Na početku moram da izjavim, odnosno prije svega želim ljudski je da izjavim saučešće porodici Mladena Žižovića na njegovom preranom odlasku sa naših fudbalskih terena. Čovjek je pravio velike uspjehe za borcem i to mu niko nikada neće zaboraviti. Zaista od mene jedno veliko hvala za to svakako i nažalost negdje smo očekivali da će praviti dobre rezultate i sa Radničkim i krenulo je dobro, međutim taj prerani odlazak je na kraju napravio nam, da kažemo, ostavio nas je sviju zatečene. Tako da, još jednom, moje iskreno saučešće porodice Žižović, dakle, konkretno njegovoj supruzi, 2 ćerke koje ima i sinu. Tako da, negdje moram da kažem da sam uz vas i ja i vjerujem svi navijači i borca i naravno svi navijači koji prije svega vole fudbal. Tako da od mene jedno veliko hvala za sve što si napravio u borcu u prošloj sezoni. Kad je pitanju Zvezda i kad je pitanju utakmice sa Lilom, sigurno da je ne možemo da kažemo ne dočekujemo na najbolji mogući način i sigurno je to nešto što može da remeti fudbalere Zvezde, međutim možda više da zabrinjava navijače, ali fudbaleri Zvezde, pa i Vlada Milović sa svojim stručnim štabom sasvim sigurno imaju jako veliku priliku da ovde spase sezonu i ne samo da spase, nego da postanu heroji preko noći. To je bukvalno tako ako dobiju Lil. Ajde da vidimo par nekih stvari vezano za Lil. Dakle, ono što je jako bitno za reći i veoma važan faktor kada je ekipa Lil u pitanju jeste da su ona ekipa koja je umorna, ekipa koja ima velike oscilacije prije svega u rezultatima. Dakle, oni sigurno dolaze ovde, žele pobjedu i ići će na pobjedu apsolutno. Međutim, ono što je bitno reći jeste da oni, od kad igraju, dakle, ritam četvrtak nedelja, imaju problema da povežu 2 pobjede u nizu. Neka se tako nastavi, ako se tako nastavi, to će značiti da iz Beograda će otići, a da neće ostvariti pobjedu, što je jako važna stvar. Naravno, šta je ono bitno što moramo da znamo vezano za Lil? Dakle, Lil će kao i Zvezda igrati u sistemu 4-2-3-1, međutim, oni su ekipa koja jako mnogo kombinuje, mijenja se, taktička ekipa kameleona, tako kažemo, jer to je jedan rukopis prije svega svakako Bruno Genesija, koji je poznat kao takav i prije dok je radio Lil, naravno ja sam neko ko simpatiče Lil u Francuskoj, Lyon, pa sam to pratio svakako kada je vodio Lyon i sigurno da je jedan jako dobar i kvalitetan i sposoban trener, međutim nisam siguran da ova ekipa te njegove zahtjeve baš tako prihvata kao što bi on htio. Imaju oni tu 2-3 igrača povrijeđeni, jedan od njih je Ngoj koji vjerujem da će ovdje početi. Isto tako vjerujem da će ovdje u ovoj ekipi bar 2-3 igrača početi koja generalno ne igraju u Francuskoj ligi. To ne znači da će oni igrati u nekom rezervnom sastavu, ne, oni će igrati u najjačem sastavu. Međutim, šta je bitno da znamo za njih? Oni su ekipa koja, na primjer, kada pogledamo način na koji ulaze u igre, konkretno preslikano od strane Roberta Zezerbija kada je radio Brightonu, šta je ono što ovdje, pogledajte sad ove magnete, šta oni žele kada je lopta kod golmana? Želi da spuste loptu kod golmana, pogotovo kada je lopta u gol autu, želi da 2 štopera priđu u golmanu i znate na ovo golki pravilo koje je već tu u posljednjih 7-8 godina, koliko već, dakle, unutar kaznenog prostora ne može da uđe ni jedan protivnički igrač. Oni žele da kada se spusti lopta od golmana ka jednom od ova 2 štopera, žele, dakle, da izađu, dakle, igrače koji će da pritišću, to je 2 napadača, da izlaze, da ih pritiskaju, samim tim da veznjaci izlaze gore napadače i šta dalje žele u protiv svega toga, da štoperi polako uđu u protivničku polovinu, da drže leđa napadačima. To ne treba Zvezda da radi. Ne treba da upadne u njihovu zamku. Jer šta je njima poenta u svemu tome? Oni žele onda u toj situaciji da odigraju dug pas iza leđa jednog od 2 štopera u prostor ka igračima krilnim koji će tada ići u situaciju
ka golmanu protivničkom 1-1. Zvezda po meni mora da ostane dakle sa po 4 pozadi, tako da oni ne bi onda izlazili sasvim sigurno gore, dakle i pravili nam problem na takav način. Ajmo dakle u osnovnu odbrambenu formaciju da poredamo igrače i ono što je bitno također reći u ovoj utakmici jeste da oni su ekipa koja, kada igra organizaciju napada na protivničkoj polovini, oni dakle rade kombinacije prije svega na toj i desnoj i na lijevoj strani, dakle na obje strane oni rade kombinacije 1 protiv 1, 1 protiv 2 i tu negdje pokušavaju preko utrčavanja i pretrčavanja da izlaze gore i da pravi probleme svojim protivnicima. Oni kada gube loptu, svaka ekipa koja protiv njih želi nešto da ostvari treba naravno svakako van kaznenog prostora što prije da uputi šut. Ako imaš kvalitetnog protivnika, kao što na primjer mi trebali bi da imamo između ostalog Radonjića, Kostova, koji mogu da kažemo da imaju dobar spoj brzine i tehnike, da mogu malo da povuku lopu i da naprave šut, to je itekako super, dobra, kvalitetna i dobitna kombinacija. Ono što je bitno reći u organizaciji odbrane jeste da oni se spuste u sistem 4-4-2, imaju tu kombinacije razne unutar igre i prenos lopte s jednu na drugu stranu, tražeći vertikalni otvor i dakle paralelu, to jest vertikalni pas. Upravo tu ima jedna šema koju oni mogu upasti da Zvezda možda im pravi problem, kao što im pravi problem Pau, koji ih je dobio 4-3. Međutim, isto tako u tranziciji kada gube loptu, kao rekoh, šut van kaznenog prostora, ali kada osvoje loptu u tranziciji, oni su itekako brza ekipa i tu također Zvezda mora dobrati pažnju zbog svojih problema osigurača u igri tog rest defensa. Kako objasnit ćemo? Šta je bitno? Standard situacija, kada izvode prekide, hoće i gol. Zvezda mora da organizuje prekide, dobro da ih brani. Vjerujem da će oni početi sa Ozerom na golu, umjesto Menijera vjerujem da će prije Santos, ali moguće i Menijer, Verdonk prije, dakle ovdje nego zaboravio sam kako zove, Pero, Mandi i Ngoj vjerujem dva, dakle dole, Andrej i Boadi, Andrej je iskusan, Boadi je mlad, pravi greška, ali ekstremno talentovano, može da napravi mnoge neke probleme protivniku, Korea desno, Pardo, dakle lijevo, Haraldson, iza i Gamane, ja vjerujem da će Gamane početi utakmicu. Dosta o njima. Idemo Zvezdi. Kako Zvezda može da kažemo tako, sakrije neke svoje mane i da pokuša da eksploatiše neke njihove probleme koje oni imaju u igri? Šta je jako bitno za Zvezdu? Mi sad ovdje smo u nekoj, da kažemo, situaciji u kojoj mi ne vjerujemo da Zvezda može nešto da napravi. Međutim, treba reći da ekipa Zvezde, svi bowleri koji izađu na teren, neće imati nekog pretjernog pritiska. Zašto? Pa ova ekipa je 3-4 puta skuplja od Zvezde. Od njih se negdje, možemo li reći, da li realno reći očekuje bodove? Ne, pogotovo u situaciji koja je Zvezda, psihološkoj krizi. Dakle, sigurno u takvoj situaciji igrači kada igraju protiv onog koji ih je jači, koga se ne očekuje, niko od nas ne očekuje pobjedu, oni mogu sigurno da napravi mnogo više, mnogo bolje, što je dobra stvar. Dakle, Zvezda jeste u lošoj formi, međutim, Lille je drugačiji tip, ne samo ekipe, nego drugačiji tip utakmice. Dakle, drugačiji pristup. I jednostavno nećete niko nešto zamjeriti, čak ni neke šuteve koje ćeš da šalješ van kaznenog prostora ili da uđeš da driblaš, mnogi će ti zamjeriti sigurno ako ne napravi šut. Što više šuta ka njihovom golu iz prilike kako budu imali, neka će i da uđe, Zvezda će moći sasvim sigurno da stvori šansu, nadamo se i da da gol. Šta Zvezda radi kada započne napad? Po meni, bez pasa. Horizontalno, ka lijevo, desno, ne. Oni kada izađu gore visoko, oni će izlaziti, bit će njihova zadnja linija na centru, izlazit će napraviti pritisak i pravit će pritisak na golmana i na dva štopere. Po meni, šta je jako bitna stvar? Rodrigao, Veljković, Mateus, slati dakle pas iza njihove zadnje linije ka brzim krilnim igračima, jer im je tako na neki način i Andrija Živković dao gol upravo kada su igrali za Pauk, mislim prvi ili drugi. Dakle, to je jako dobra stvar i svaka čast treneru Lučesku na tu ideju, oni su tako dakle im pravili probleme i svaka ekipa ima svoje probleme i protiv svake od te ekipa ti možeš naravno da iskoristiš te neke njihove mane. Vjerujem da će na golu biti Mateus, Rodrigao i Veljković, dva štopera. Mislim da je Rodrigao, da je ovo najbolja moguća utakmica za njega, jer očekujemo da će Lille ima posjed, da će igra biti pretežno na Zvezdinoj strani. Hendel i Krunić ispred, Tiknizjan lijevo, Sel desno, Ivanić desno, Radonjić lijevo, Kostov, dakle, iza Rautović koji će biti u napadu. Šta je bitno reći kada Zvezda organizuje napad na protivničkoj polovini u nekim rijetkim situacijama koji će se dešavati? Uključivanje bekova. Ali ne sad samo uključi se Seul pa ga koristiš, a uključi se Tiknizjan pa ga ne koristiš. Mića Ivanić, ako si u lošoj formi, daj bar tu leku loptu tom Tiknizjanu, da čovjek taj neki centašut koji mu je negdje, da kažemo, drugo ime zbog čega je došao ovde, ima
ima nekih, da kažemo, i loših, ali ima i dobrih centar šuteva i nedovoljno, po meni, frekventno je korište. Tako da sigurno, dakle, ta prečavanja zvezdinih bekova i desno, a i lijevo Zvezda dala neke golove preko centra šuteva Seula i konkretno u Novom Sadu također. Iz 1, dakle, posto kada uđe lijevo, treba da mu se da lopta da čovjek završi, dakle, tim centar šuteva. U tranziciji kada se gubi lopta, šta je bitno? Bitno je da svih 10 igrača bude iza lopte. Osnovni Zvezdin problem, rest defense, gol koji je primjen protiv Porta 89. Oba gola koje su primjena protiv Brage, sva 3 gola koja su primjena u Novom Sadu su generalno problem rest defense situacije, to jest osiguraču igri. Kako se ti igrači, osigurači, dakle, trebaju da stoje, da budu postavljeni da bi mogli da izađeš na kraj s tim problemom. Kao što rekao, prva osnovna stvar, 10 iza lopte. Nema ostaće ovaj, ostaće onaj, ostaće ovaj. Ne, 10 iza lopte. A ako možemo da ostavimo Arnautovića negdje tu, da veže 2 štopera, ostali iza lopte. Šta je druga stvar? Kostov, u sistemu 4-2-3-1, Kostov kao desetka, ulaziš tu da ti se raširi, dakle, prosto vezna linija i da ti tu možeš da držiš, dakle, kad god se izgubi lopta, da ti uvijek tu možeš držati tu centralu, sredinu, da ne može protivnik da ti šalje loptu. Ne treba zaboraviti da oni treći gol Pao Kudali tako, upravo kroz tranziciju kada su osvojili loptu, dakle, da s tim moramo izaći na kraj. I šta je bitna stvar? Krila do kraja, treća stvar. Krila do kraja, spustiš se do kraja. Dakle, do kraja. Nema polovično ili ispod polovično, nema ako se gubi lopta ovde, pa Ivanić ne izvrši neki pritisak, svaka čast za sve, ali prvi gol koji je Zvezda primila u Vojvodini ste krivi vas dvojice, Ivanić i Kataj, odatle išla lopta. Dakle, jednostavno, mora tu veći trud. Jer šta je bitno na kraju? Ok, hoćemo mi organizaciju odbora igrati nisko. Nazovite to i bunkerom ako hoćete, mada smatram da se baš i ne razumije u fudbal mnogo ljudi koji to zovu tako bunkerom, ali ajde, poštujem to. Ali ono što je bitna stvar jeste, hoćemo agresivnost, hoćemo kartone, hoćemo faulove. Mora da bude više faulova. Jer bilo 6 protiv Brage, mora da bude 16 protiv Lila, da bi došao do nekog rezultata, da bi mogao njih da zaustaviš. Kartoni, neka bude kartona više nego ikad. Ako se uzme bod ili pobjeda, ti kartoni, to će biti i tekako, nije bitno, protiv Steaue, ok, nek dobije Ivanić i Radonjić i Arnautović, nek sve trojica ne igraju protiv Steaue, ali ako se ova utakmica pobjedi, protiv Steaue će se neko pojaviti drugi, doći neki drugi iz povrede, ima Duarte, Babika, ne znam, nije bitno, bit će igrača koji će moći da napravi rezultat protiv Steaue. Ovdje je bitno prije svega da oderete tu zadnjicu kako bi naravno, jer otići će Milojević, doći neki drugi trener, hoće se opet za njih, hoće se opet kriti za nekog drugog trenera, a trebate vi da date nekakvu energiju, prije svega koja je potrebna u toj samoj igri. To je nama bitno, ljudi. To nam je jako bitno. Dakle, u tranziciji kada se osvoji lopta, 2 imena, Nemanja Radonjić, Arnautović. Ako je ovo tip utakmice za Rodriga, jer će biti igra pretežno na polovini Zvezde, ovo je također tip utakmice za Radonjića, jer je ovo također će biti igra na polovini Zvezde, pa da se lopta da njemu prostor. Još jednom ponavljam, Nemanja Radonjić je kvalitetan igrač samo kada mu date loptu prostor. Ne kada mu date u loptu, pa on treba da prođe jednog dvojicu, neki dribling, neki pas, ne. Samo lopta u prostor. Upravo će ovdje biti u utakmici prostora, zato ga je Veljko Paunović zvao da igra za Srbiju protiv Engleske, vjerujem u drugom poluvremenu, baš zbog tog nekog prostora koje bi mogao da bude, dakle, i u toj utakmici. Šta je jako bitno također, standard situacija protiv, oni hoće i gol kada organizuju ofanzivne prekide, Zvezda zna da kiksne i primi neki taj gol za ofanzivne prekida. Dakle, ja vjerujem, ako je na čemu Milojević radio u prethodnih dana, radio je na rest defense osiguračima kada se gubi lopta u negativnoj tranziciji i vjerujem da je radio također na defanzivnom prekidu, ali iz ofanzivnog prekida, a reći ću baš nismo dugo dali gol za ofanzivnog prekida i nadam se da to može da bude baš ovdje. Dakle, nije nerealan optimizam. Samo zato što igrači će ovdje imati veći motiv, sigurno želju da se iskupe i mnogo toga, mnogi mogu postati heroji poslije ove utakmice. Novembar mjesec je kada je padao Liverpool, kada je padao Stuttgart, zašto ne bi pao Lille? Ja želim u to da vjerujem. Dajte mi neko vaše mišljenje, zaprete kanal email iza ako vam se sviđa sve ovo i svakako. Zvezda Lille, idemo do pobjede. Želim da vjerujem to šta god da bilo. Šampionski pozdrav.